ile ka bona tsela and then if ne ke bone moga wa modimo like now ka tsela ke phelang ka yone nka be ditho tse nna tsa mo bophelong but if le batla mpona gore ka nnete modimo o sokolotse le teng ko showng yaka ka be ke bina ko Tembisa ko Carlton le teng le tlo nshebella ke Kofema le Isaac and the Mighty Messengers. Sometimes nna ke no lo bona matšita padi ke beka tsepa ya ona meuti di khawathe ya bona taba tsa marao tla mele re tloela re manya ka le bakeng live la tsona di tshila tsa botshelo o sha ngwana fanda go matšita o tosa ba re plane kai fitla mola pampisa matšita o nkga pose